YTF-ni nangkukmuni kok sablabuni Bisingtwi Chengri Rijakha Kotor bike rally. Coba Chengsaoi Rijakha kuai Asharambari Constituency Chengsaoi. Kotor bike rally Chengsaoi Rika hasini kebengni bodolni adong borong gedang Onimes Deborma. Obohaikino tini kraksalo Agostani Nirsalmaribo Chengsaoi Rijakha Tipramothni Kotor Chobani Tiyar. Abahagino kebang-kebang lukurokbo bobagrani kokno tebo pirnani bagai greater tiprani Chobano tebo ragdani bagai kebang-kebang lukurok bagai fai relio majaman bagai fai sokpaika. Hani busano muthanga bag coba ongkota habu bagera. Hani busano muthanga bag coba ongkota habu bagera. Sini hano tui sum Rijakha Sini hano tui sum Rijakha Bubagara se hano tui manai gini tui pangbai yongma mansina Bubagara se hano tui manai gini tui pangbai yongma mansina बसानो मुठांगा बाग जिस दिन हमने एक संग एक आवाज में अपने दफा अपने तीव्रता समाज के लिए बात किया उस दिन ये दफा ये समाज आगे बढ़ेगा ये हाँ में अपना ही शासन होगा चीनी हाँ चीनी शासन सोनो जो बोलाइखा अच्छे दिन बोलाइखा सोनो जो बोलाइखा अच्छे दिन बोलाइखा Asharambari Constituencyo Chini bike Rallyni whole message ka Hansa ma tongnai unity ma tongnai ebong Hansa ni Bisingtwi se Chini constitutional rights statehood all our demand central government ni thani chang place khaiman nai ebong central government chini Hansa no nubi se Chini constitutional rights and the statehood the demand of a fulfilled claim. And we want to give this message to the entire state, Ibramotha, YTF, TWF, Chini Joto Sankrak Jiksong, Joto Constituencyo Omo Haiklaichang, Hansani message, Redani Bagai, bike rally, car rally, mass gathering ni Bisingtwi Chini Horangno Chang Mati Sanai, and this is just part of it. And I'm sure after this bike rally in other constituencies also, our warriors will follow the same process so that the message of Hansa and constitutional solution is a demand. It will go to the central government. And I'm sure Chini Thamsano Nubi, central government, Chini demand of fulfill my This is that message. Thank you so much. Chengmai Orotini, Tongo Chini, leaders of zonal chairman, Ishuda Burma, sub-zonal chairman of Chini block ni vice president, president, district ni, state ni Chini, very bodol ni leaders of Baiko Kazakh Tabucheng. Bike rally chengi dinai mo bike rally oroni thangai tulashikok bethagnai tulashikok bethak puru boromnang em Robindra Dev Burma 15 minute bike rally rongno sambodhon khlainai bike rally ni gurutto thamsani gurutto no bosanai tulashikok ni simi bike rally kola bagan tiklai thangnai champahor bethaginai আরো চিনি পরম গনাং এমএলএ রঞ্জিত দেব বর্মা 15 মিনিট বক্তব্য নারাগনাই চাম্পাহরনি বরক এবং বাইক রেলি রংন স্বাগত খাই বারো পক নারাগনাই আবনি উলো চাম্পাহরনি সিমি ফুলতলি তিকলাই গোপালনগর বাইক রেলি সগিনাই বাইক রেলি নো ওয়েলকাম ক্লাইনাই চিনি পরম গনাং ইএম সোহেল দেব বর্মা তিনি 10-15 মিনিট ফগলাম বনারাগনাই Abuni ulo bike rally thangnai bachai bari tiklai Pochim Lokhi Chora eba Sumbar bazaro thangi bethaginai bike rally khlainai chini Sengkrak jiksong borok lunch khlainai
abunulo paithago mass gathering ebong chini bike rally ni warriors rok behala bario chini mass gathering tongnai abonu chini final program nai aro kok narak nai borom ganang mononto deborma borom ganang je MLA স্বপ্না দেববর্মা এবং চিনি জুদা জুদা আদম রকারো বক্তব্য না রেখে মাস গ্যাদারিং নি প্রোগ্রাম নসেন সমাপ্ত খাইনাই এবং বাইক রেলি শুধু বাইক রেলিয়া আরো ডিফারেন্ট ক্যারিকুলাম বিসিংতই বরং থানসা খাইনানি মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম বো নিচেন চংই মান বেলায় হাম ই প্রামত হাইক্লব তং প্রবাক রাইক্লব